arek meuli manuk sukan we aya. Go, Mang. Oh no. Emang dagen. Kuri Pergi naon? ayang manuk, Mang. Ya manuk. Itu manuk tuh. Lain manuk kata mah. Aman, ayam kalkun. Manuk lah. Eta mah Ayam kugu usaha manuk Manuk. mana orang minguna. Hari ini buka berak kacamata. Salah dinya. Ya bener tuh. Ayam tapi kalkun. Iya. Nah. Tiga manuk, Mang. Manuk ke boga, manuk ke belah gitu tuh manuk. Ya. Ya barjeng kikian ge lah, boga lah. Perkebunan barjeng saeutik oge. Dari niis ya, nginahin. Anu perluna naon atuh nek hayam aya, bebek Manuk aya. lah. Hayang manuk berarti belah ditu. Arek ditingali. Sok lah. Tuh ayo. Eta. Ayo. Kata mah hayam kalkun lain manuk. Ayo orang tinggal belah dia. Manuk. Ayo belah dia. Si anu cocok gitu. Iya manuk tah iya. Oh, iya manuknya. Ukur sudah pati. Ganti lain aing. Itu tuh hayam kate. Ayam kate itu Manuk mana tuh? Iya. mesti kukur. Kukurnya. Biasa alami udah menang lewat ini ada ikut di mana sudah legging itu. Sing ayam kalkun Yo, ya. Kang. Kuring arek ngaborong. Manuk sabaraha? Sok kata wanita sabaraha di dinya. 400 lah. 500 ke 500 sabaraha. 500 naon? 500 perak lah. Oh no. 500 perak mah taina jeung buluna. Hanya 500 perak aing mah Mainnya, Mang. zaman ayeuna mah 500 perak mah permen di teh laku tah. Laku lah. Aslina. Dia tong 500 atuh aneh. 400. Sekajen lah 50.000 tah. Dua siki sajodoh da ieu mah. Embung. 500 perak. Nyemal dibikeun atau 500 mah tuh. Kudu lah. Can beli parab itu beli paraban. Itu parabna dina sabaraha itu. Tak itu. Bener tak? Dengar. Dengar kurang Jadi kan. Siap lah. Ini taloba tuh. Percaya di dunia. Itu Kang Bandar manuk mah. Emang misalkan eueuh deui pesen ke saya pesenna misalnya dipang ngalasin. Siap. Ya. Oke. Ya, siap. Ayo tuh. Ayo, Kang. Nuhun ya. Ayo, siap.